Puonj moro ma Kericho wito ngimane ka jal machielo to yudo hinyruok marach bang' liech nyonogi e gwenge ma Miti Tatu e kar chungur bura ma Kipkelion East. Kaluwore kod familia mare, japuonj moyang kaka David B ne orikogo liech ariyo mane owuok e bungu ma Soget Picha kane pok gilokore kodgi kendo dhanjo japuonjno ma owito ngimane. Jal machielo moyang kaka Moses Mutai ma bende ne oyudo hinyruok marach yudo thieth e od thieth ma Londiani. Monjno koro miyo jogweng' ochwalo dwaro ne bad migawo mochung' ne lee mag bunge KWS mondo oket okenge mag geng'o lee mag bunge muomo kendo donjo e kuonde ma ji odake. Ka bende gidwaro mondo chul familia japuonjno gi ji mamoko mosewito ngimagi kokalo e monj mag lee mag bunge. Nilipigiwa simu na Peter ya kwamba kucha ndovu imekanyaka kijana yangu, na hii kijana yangu ni kijana namba 4. So wakati nilifika, iko Madam Jif alikuwa ako pale. Basi akanieleza, wewe ni baba kijana? Nikamwambia ndio. Akanieleza kwamba kwa sababu alikuwa anafunikwa na siti, akanieleza kwamba wewe fungua hii siti. Nikafungua siti, nikapindua kichwa, nikaona alipasua hapa mpaka pande ingine ya masikio. Hiyo mnyama alikuwa anapitia kwa mahindi. Sasa nilikuwa nakuja kwa barabara hivi, tukapatana na yeye. Niliona kwa umbali almost 10 meters. Nikachia bodaboda, akaangusha hiyo bodaboda na kunini. Niliajia hiyo ndofu bodaboda, akarusha hiyo bodaboda, akaharibu hiyo taa na karibu side mirror na sehemu zingine kwa bodaboda haikuwa inafanya. Tunaomba serikali ya KWS ilipe ije isunguke ione hii madhara ambayo imeletwa na hii ndovu, ili ilipe wenye mawaya, wenye mahindi, ilipe ridhaa. Tunaomba serikali ichunge wanyama hao isije ikaje kwa makazi ya wananchi.